سلاف د برنامه که نو د دیسان لپیش بری و نه بینرین هجاب هفته دو سه مجال نوسا گرینگ لپیش من امی وان مجال وکن لسر ماسه هر دوزا گرتنا HDP کو ادانامه HDP انج دوزنامه HDP جالیه دادگاه دستورا بنگهیم و هاتبو اعاده کردن پازده هاتبو اعاده کردن سدم و که ماسیون کو جالیه دادگاه و هاتن دست نشان کردن چنه نه چنه امی وهنه که وکن لگل و که چه سر که هرما کردستان برس نچیروان بارزانی دسته آدار ده سردان فرانسا کرده بو هر جوی امهنه کجی بحثا و سردان بکن پشتی و کجی bütçe ya Irak'e bigişti ya Herema Kurdistan ya Irak'e evji ya 2021 hat pesend kirin ve cari bütçeye de behra anji pişka Herema Kurdistan ji hatiye pesend kirin hende kece ve bahsa ve mücare bikin diysa ve her duma müsteyin xayin heca Profesör Doktor Abdullah Kıran ve her Doktor Vahab Coşkun'da merhaba ma müsteyin heca merhaba beli malava berbi buhari ve hediyem desin هدی وضع دنیای جی وضع مروجی مساعد بچم خیلی خوشتره گشتر ده به هدیه دیم. İnşallah. بله نوچه که ام روی نوچه بنرن لسر HDP ev iddianameye HDP çmahat iade kirin paşta bekerandın. Ev روی نوچه بنرن دو رجی وان مجارا امل سر ماسه بابک برفره همی وکر. Devde adarê de ji bo girtina Partiya Demokratîka Gelan HDP îddianameyek hat amadekirin û îddianame ji aliyê serdozgerê Komarî ve bo dadgeha Makezagonê hat pêşkêşkirin. Dadgeha Makezagonê jî bi sedema ku di îddianameyê de kemasî hene, îddianame vegerand. Hukuknaz derbarê vê biryarê de amaje dikin ku xuyaya îddianame bi awayeke lezûbez hatiye amadekirin û ji ber vê yekê jî gelek kemasî têde hene û ev yek jî dibe sedem ku îddianamê de ji aliyê usulê ve pirsgirêk hebe û were vegerandin. Küresel emperyalizmin Diqada siyasî de jî vegerandina îddianameya girtina HDP deng veda. Partiya ku dixwaze HDP were girtin MHP bertekeke tund nîşanda û serokê MHP Devlet Bahçeli bangî kir ku dadgeha Makezagonê were girtin. Partiya Demokratîka Gelan HDP jî derbarê vegerandina îddianameyê de amaje kir ku îddianame ne tenê ji aliyê usulê ve ji aliyê esasî ve jî bi pirsgirêk e û bang li dadgeha Makezagonê kir ku îddianameyê bi temamî red bike. Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê jî balkê şand ku biryara dadgeha Makezagonê ne biryara dawî ye û pêvajo didome û şaşe ku ji ber biryarên hiqûqî êrîş li dadgeha Makezagonê were kirin. CHP jî derbarê biryara dadgeha Makezagonê de amaje kir ku AK Partiyê sonda ku di dibistanan de tê xwendin betal kir û ji bo ku bertekên MHP nerin bike û dilê MHP xweş bike doza girtina HDP vekir. Lê ji ber ku bilaz û bez hat amadekirin jî kemasî tê de çêbû û hat vegerandin. Di kemasiyên îddianameyê de xalên derketin pêş ew bûn ku bo siyasetmedarên ku wefat kirine jî daxwaza qedexeya siyasetê hatiye kirin. Derbarê doza girtina HDP de pêvajoya hiqûqî didome piştî ku serdozgerê Komarî kemasiyên di îddianameyê de hene temam bike, dê careke din îddianameyê pêşkêşî dadgeha Makezagonê bike û di dawiya pêvajoyê de jî dê 15 endamên dadgeha Makezagonê derbarê girtina HDP de deng bidin û bo girtina HDP divê herî kêm 10 endam dengê erê bidin. بله ادانامه آنچه دوزنامه HDP hat iade kirin her wiha ji aliyê ew raporterê ku yani ku rapora ve îdanameyê nivîsandî ve bi piraniya dengên endamên dadgeha destûra bingehîn ve hatiye iade kirin. Ew kîjan xalima miste ew xalên ku yên girîng derkevin pêş çi xalin gelo? Yani raportör gelek raporeki giring amade kırı bu mahkeme jivi raporu kabul kırı. Vakti amile raporu mezedikin o beyanı mahkeme mezedikin enviya dibinin. Dadge dibi ji dozgeriye te dozname ki amade kırı fakat dibi doznameye de tişti esası tüneyi. Çiğ tişti esası tekala suç kiri fakat van suça ki faili van suçayı viyane belli. Tekala suça kiri van suça çava hati çekiren der hakkı viyadeci zelali tüneyi yani navbera suçu fail de illiyet tüneyi rabıta tüneyi viyacı emlikarın vi idaneme kalbıkın Asyacı de be tekala kesi mri kirin tecrübe vana meyde xustirin zaten kesi mri emlikarın juvana meyde kirin hükümser var adı bu jibo vi iddianame ki jibo kabul kirin nebesi
via got o vi daname yade kir hafta borij vaqta azuk abla me vi mesele me peyvat me libraji işaret kir bu me got hatta iro vaqta am dozname am mezedikin der hakivan partiya da van dozname zikin dozname herri zayıf vi doznameyi çünkü gelek bil lezubes hatı bu amede kirin yani Bahçeli got bu gerek HDP begirtin evji sibe hatta got bu gerek begirtin ivedi gerek begirtin doz gelici vi doze hazır kir fakat devi doze de tişte hukuki tüneyi و بحثا باخچلی کرد لی باخچلی گوت کو پشتی کو دادگاه اف بریاردا گوت و دادگاه جی بیت گرتن ما مستهونه چه بجل سر اعاده کردن آنجی پارتا و گرنده دا دوزه گوتنیم باخچلی سر دادگاهی براستی yani gotnem Bahçeli ve ki nişan dedin ki kulü Türkiye demokrasiya Türkiye Cirokaş zedir işte kenine yani Bahçeli seroke partiye ki ne seroke partiye ki xurtiyalı Türkiye emzanın ki ku partiye Bahçeli eğer euro helbjartın çebe belki bendava sadan daha ne kadar derbas bike le jisteri demek ki ve jber ku hevpari şiriki AK partiye xuzede hezdar dibine xudi hamu velad dibine li nerastın yani mesela HDP doza girtine HDP çavako mecroja destpeki ve dest nişan kir doza ke siyasiye ne doza ke hukukiye u brasici dozname avaya ki be benge bil lezubez çavako mamustaj vapşigo bil lezubez hatu amede kirin tedan şaşitiyen çavtiyen maddi hebun jber wan şaşiti u çavtiyen maddi dadgaha em bejin desturu bişun daşan let dedi vi karya ve bajul verna sakne em zanin ki ku çava ku berijigo jber ku mesele siyasiye evin havan kemahiyen em bejin doznameyi be avaya ki sararas bikin jera reyeke bebinin jardım bişinin dadgaha desturi بله نه دوی درباره را tişteki mühim bu dadge be yekdengi ne be prani yekdengi واتها چیه مامسته یعنی مثلا بیش 15 اندامن جو 15 اندامان memna bir ekseriyet hava ev bir yerden ne olsa ya bir yekdengi giştik gotunun vi dozname jibo vekirna doze nebesi ya gotik ya gelek mühim çünkü dadge je dozgerire goti yani vi doze te çava vekiriye eğer tevan tişte esası tenaxıstiye doza xutu ve çavet yani be lisan ki münasip verdi beji ve dozname perçe kiri yani bir beyan axu ve dozname perçe kiri goti ve dozname ne dozname ki birasti yani vakta emli beyanı dadgeye mezedikin dadge bir lisan ki münasip ve dozname ne dozname ki به وی مجاره وگریدای هر دیسا احمد ترک گوته بو اوجی گره که یه هدف براستی گوتیه گو ام نبی بجاردن یعنی سچنک پیشا مهنه بجاردن پیشا مهنه جو خو هدف خواجه وساد بجو کو ابنا مس نابچاره سری لی بله نها و در دور دو ماه دو سال و دو سه ماه جبو هل بجارتنا 2023 مایه لی بله مجاره اتفاقا دروجه ویده یعنی نها و با که گرم تیتا نقاش کردن شروع کردن هفسر که برای هدف سرحدین دمیرتاجی تشتکی دبیج بان روزا دبیج کو هگر پارتی دجبر یعنی اپوزیسیون مخالفتی با وقت زلال بوان هفکاری نکن هدف دکاره پیشنگیا برای کدوم بکت اف گوتن تن چوا تای مامسته یعنی دکاره آلترناتیفه که چوا چه بگوتن دمیرتاج yani bugotne Demirtaş Selahattin Demirtaş siyaset medarek heceye yani brasici iro bine haqid girtigeye daye yani iro sedeme de girtigeye da heşne Selahattin Demirtaş muhabin evji siyasine ne hukukine iro le seri demek ki ve Selahattin Demirtaş Türkiye beje ki em aniye ke demokrasiya vabkin kabak bahsa aniye demokrasiya dike jipar perar ve seri çan sala ve ji bangawi serarast yek biyek jibuy CHP u partiya İyi Partiye le jeheviri CHP u İyi Partiye eniyek em bejin cepheyek demokrasiye hevkariyek demokrasiye hevalbendiyek li ser bengehek demokrasiye bi van partiya ara avan nabe tam divê de evê bipirsim divê mijare de vê xalê de vê bipirsim niha heger bu ara hevkarî nebet ji ber ku mijar bûye ittifaq yani pergal guherî bu mesela ittifaqan bê dengê tenê jî deng jê nayê wê çawa be yani wê çawa bikare hêza xwe biparêzit û
خودی باندور و بیاوه بیا من HDP دوی سیاست خو بگویره لجواتا کرد بزوره البارتيين كرد بزوره وهر وها هدف وين سياسي جي او هدف كو ببراني بكار و بهزا خو بطاقت خو بقوت خو بكار و بيك بينه يرو هدف نكاره لتركيا بتاوي تجاره كي نكار و دستلاتي جبر وي كيجي دبي شر دست شر و پرچونا دستلاتي نابرا يعني دبي دريدا ببا علي نكاره ببا علي يعني بيجن ببا راسته كرد ميلا خو بدن كيجان علي لتركيا او دبن او سر دستلاتي جهه پشگیری جهه پیبکه چاوک مدل بجارتین چوی داشته و جهه پیوره لی اف نت چاره یعنی دوی کرد حسابی وان سیاسی بن سیاست لسر حسابایه بله ما مستقونه چه بجن سر گوتنین دمرتاش و yani biraz stratejik rast jberi de ezberdi peyim çünkü var fikrim çünkü İro sistema Türkiye vaktan mezedikin dinamiki helbijartine serakomari o dinamiki helbijartine parlamentoyu jevdu cudatırı. HDP jibo parlamentoyu ittifaka ihtiyacı ittifakıyla tüneyi. HDP İro zaten rayavici istediği dehaz edetirir. Ben davet eder bastı ki Sibedüs bir ben davet kim bikici. HDP zaten jiboyu püskülük namine. Jibovi yani jibo evke derbas mı be? Jibo ben davet derbas mı be? Jibo teki ve parlamentoyu jibo parlamentoyu püskülük tüneyi evkarı seri ho teki ve. لورا کاره سیاست خو او کشف که او بمشین yani لورا به کثیر اتفاق احتیاجی تونه وقت هات سر کوماری ویاجی سیاستی ویاجی پازاری یا ته کفن هر کی لبج دخوازه من ویای کی بی دخوازه من تینیجی یاجی از کی کارم کاری بکم چاغه از هلبجری tabii هلبجری من ویا destek بدم ای پیش بسکنم جبو ویا گلک باشه جبو اوکیجی باشه yani جبو muhalefet edici باشه گلک کس بجن ویا Selahattin Demirtaş muhalefet tehdit diki CHP tehdit diki tişteki var tüne jibو tişteki her siyasete خود meşin herkes siyasete خود meşin ali dine İro deslatari muhalefet bu çi suçlardı ki tabi hum HDP'lere tabi hum HDP'lere hevkariydik hum terörü hevkariydik sibedüs bir HDP beji babam da bir ittifakati cinagren em şu xore siyaset axuya rast dimeşin siyasete gora meji xan dimeşin bir şey zaten vi evkeji vi mekanizma yeji karıcı deslatları bir sekinici bu bir siyasi bir siyaseti gelek başlayamayız gelek rast bilim em derbasi müjarada mı böyle bu sabah kurtiye abxazım ve mesela dozlamaya HDP yani pevaju ve çabe yani bir Ankara bir acaba ki mamsteguti da maju bir dozlamaya disa her dozgeri vankemasya demek diyarkari heye çan la demek ki belki yani dozgeri belki bu hazı veya disa neşinici yani bir ihtimaleci yani dozgeri tamam beje vay dadge bir yerde demek ki bir dosyayı da gider nakil dozgeri karı ve disa tabii dozgeri karı veya neşini fakat ever ne ki yani veya karı bir ihtimali tamam belki masya tamam kayıtsa bir şeyini dadge disa ve lekolineki çevki yani bir dozname bes yajine beseci bu dozeki bes ne bes evler hakkı ve lekolineki davi disa bir yer ekibi dedi bir yer afada yani kemzede yani bu demek yani via gora dozgeri eğer mesela ki janro dozgeri dozname xoşand mahkeme gerek nav panzer veya da bir yer ekibi Mal Musa mirasti muxast ku ve persem çünkü جبو هر بجارتنه دو سال چند به هک باید گلو اف حتی ساله که اگر بیا وای بمشه دبک و ببا اموره که هر بجارتنه جی بانگشی ام بجن کمپانیا هر بجارتنه جی ام در باس مجاردن ببن لبری از خوزم لسروی مثلا بانک سلاطین دمرتاش و ام بجن هفکاری تشتکی به دستور و تشتکی به از وک و ماموزه و به یکی دا نفکرم چونکی گاوا کو سلاطین دمرتاش بانک لجهپ و ای پارتیت کد و نمنیه که دموکراسی آواب کن راست راس یا همبر اق پارتی و مهپ ادمینه او جی وک ام بجن پارتیین کل هب لدجی دموکراسی تندیتن لی ام زانن کی کود مثلا دموکراسی دا ای پارتی جی CHP جی مثلا ده هندشتان بو د پرسا سون دما دا کش بو که 8 سالش اق پارتی هین ال پاشن لو ما بواره انیه که دموکراسی نای آوکرن سلاطین دمرتاش دکاره دا خوازن گلیم کرد دا خوازن وان سیاسی وان دین سر مسی به پرنسیبین ما ام بدوزید کن ام واتشته هات پاریزن کی نزدیکی مه اگر اق پارتی نجمه و اق پارتی رامه
piştgirî bikin. Eger na em Zaten dikarin CHP beyanı bi vî awayî ve bu. Beyanı ya bu yani Behsa zaten belki hilbijartına serokkomariye zêdetir strateji bu ya Serokkomari zaten Ankara mesela gelek kes zaten helbijeri HDP dici Erdoğan sekin HDP bu kadar civan kesanların raya xunadan Erdoğan. HDP bu kadar ne mümkün bir zaten. HDP bu kadar hilbijeri Kurd naçar raya xud dengê xwe nada İYİ Partiye viya jî Tabii. بله له هالبجارتنن رهبرین هرمی ده ما اودیت مسئله کو ای پارتی جی دنگ خدا کردا جی دنگ خاکاری بدنه او جی استراتژی ev hevkariye hilbijartna çuy tiştek divu yani ev şu merci şertin ve kaşartu mecde çeben de namzed de kiben de vaden vasben suzevan yani de mesela demo de mesela bejin bijartna serokkomariye de eni tünene yek ji eniye demokrasinin ne yek ji eniye faşizmin ne ve kurd ve bizanbın ji bu kurda ki neziki wan be her ki bixwaze mafin kurda binasa zmanî kurdî mesela pirsa herî bingehî mesela zmanî kurdî û zmanî perwerdehiye kî divê yekê de nêzîktirî kurda ve divê kurd wî bijêrin navê wî Erdoğan be xwezî navê yê Bahçelî dibe kî dibe bibe rawşindeke zehmet xuya dike baliyeke ve böyle AK Partiye gerek tiştên baş kirin ji bo mijara kurda pirsgirêk çareserkirina pirsa kurd lê belê dû vre MHP re hevkarî kir hala hazır CHP jî xwe nêzî kurda dibîne lê belê jî bi İYİ Partiye re hevkarî dike روشا گوسا شیه هند خواستم در باسی مجارات میبین هر وقت مجار گرمه برس نچروان بارزانی سروک هرما کردستانه دسته آداره ده çok Fransa'ya به سروک Fransa'ya Macron را در دوری 2 ساعت جوینک انجام دا bu taybeti jaliye diplomasiya nav devleti ve şo mamste hun çava ve efserdan ve nirxan elbet navaruka ve serdane heye u peyam hele ebi hendeki vanjiyemi bekin Brastî carekê vê seredana Nêçîrvan Barzanî wek serokê wek em bêjin Serokkomarê Kurdistanê ya Fransa biya min diqada navnetewî de diqada siyasî û dîplomatîk ve seredaneke gelek gelek girîng bû ji wî Kurda çunkî me dît ku Macron bi xwe jî gava ku pêşwazî li Nêçîrvan Barzanî kir çawa ku serok dewletekî serokê dewleteke ser bixwe merasîmeke bi wî cûreyî pêşwazî li Serok Barzanî kir ev bi xwe jî ve pêşwaziya bi xwe jî peyamekê em bêjin da civata navnetewî her wiha peyamekê ji wî gelê Kurd îşan ku Fransa wek Fransa em dizanin ku Fransa dewletek bi rastî jî li rojhilata navîn îro bi taybetî di mesela Kurda da piştî Amerîka gotina Fransayê derbas dibe û her wiha dîroka têkiliyên Fransa û Kurdistanê jî ji destpêkê ve başin yani Kurd û Fransız nêzî hevin yani evê jest ev dibêjin ya evê jesta ku Fransa kir Almanya ticarekê nake. Çünkü Alman di siyaseta dervada hergav nêzîkî Tirkiyeyê mixabin ku hergav nêzîkî Tirkiyeyê cesteke bi vî awayî wan heta nanekir. Bel. Daha mamste de naveruka hevdîtina bi Macron dema ku melê nêrî hem dibêjin ku Fransa wek mamste ji gotî her dostaniya wa ji bo Kurda û piştgiriya wa ji bo Kurda her dê berdewam bike li dijî Daişê quveta wa hêza wa di hev peymaniya navdewletê her dê berdewam bike li gel vê yekê behsa serdana Papa Francis Papa Fatîkanê bû Herêma Kurdistanê pestê wê serdanê hindekê didin mijara koronayê mijara penaberan mijara êzidiyaniya xristiyanan ev mijar jî hemû her têne axeftin û her rîdawî jî hilbijartinê Iraqê jî di wê civînê de ku têne axeftin we çawa dît bi taybetî di rewşeke wisa de ku Bexda bi darê zorê hema mirov ka bibêje ku bütçe Herêma Kurdistanê qebûl bike hûn zanîn gelek qebûl nekir yani hukmê dewletê wekî Fransa li ser Bexdayê çi ye ku da ku bikaribin bi Kurda bawekê adilane bimeşin. Yani divî bernameyê de em her gav dibêjin gerek Kurdistan Rêveberiya Kurdistan jalî dîplomasî her ro gerek hinkî dinê tekîliyê xurt ava bike çünkü viya ji bo doza xwe li hem li hundir hem li derve de hav baş bir parêzî viya ihtiyacekî mezini divî qadî de gelek gav tê avêtin işte Papa Francis hat serok vezîr çû Macron seredan da van geşedana gelek başı ez hem li daxuyaniya serokvezîr hem jî daxuyaniya Macron wextan mezekir ez li bira divî ziyaretî çar heb mijar derketî pêşî yek Tirkiye îşî dey viya hîne tehlikeyî yani hem ji bo heremê tehlikeyî hem ji bo Avrupayê tehlikeyî viya qebûl dikin û bi îşê de de tekoşînê de rola Kurda gelek mezin viya jî qebûl dikin viya yek ad Suriye
Yani Fransa jiberi de zaten bir Suriye müjule yani ya müjüleki dirokiyi Luraci emzanın eğer bir psikolojika İdlib'e çareser ve peşaroja Suriye el sermasi çareser. Lura ve Kurda çavar oleki bilizin o peşaroja Suriye'de ve Kurda kira bisekne bir kelek mühime. Bu rola van baş bir hem gerek o yekitiya xo bakın gerek ki van devletimizin Amerika, Fransa gerek pişkiriya vancı bir gün diyacım mühime. Asya Irak yani tekiliya Bağdayo hevleri o aç aracı tekiliya bir cirana yani bir Türkiye, bir İran'ı vesaire bir vanare. Ve tekiliya Bağdayo hevleri gerek mühimi çünkü devra Hunza'nın bir mehalini ve psikolojik bütçe çareser ne bu? Yani partiye şeyi digotun hatta şimdi Suriye her do parlamento boykot dikirin. Tabii parlamento boykot dikirin. Ne Maliki mesela parlamento boykot kır zaten bu dijivan sekinin digotun hatta Herama Kurdistan evki daha neşinin tabii van bütçe kabul nakın fakat liberal baver dikim hem dü evkiydi faktöreyi ki şandaya Kurdistan o reveberiya Kurdistan liberal gelek baştekini adu diyajı muhtemelen Amerika jibo bir perspektif çareser bebe evet bandora xusar reveberiya Bağdayı nişankır. Mamste dema ku em lê nerin di sala 2020 de xwe bütçe Iraqê nebû. Yani bi vî ayî nehat pesendkir û pişka Herêma Kurdistanê wan hate daxistin. Çendîn bûyer jî heta bûn sebeb ku rodan di Herêma Kurdistanê bi taybetî. We çawa nirxand bi taybetî pesendkirina mijara bütçeyê ji bo Herêma Kurdistanê ev tê çawa tê û her wiha baweyekê ku li dijî Daişê têku dikuşe û xwedî kirina penaberan û koçberan piştgiriya bi vî rengî? Yani bütçeya ku devlet Iraqê divê ji bo Kurdistanê biqetîne em zanin ki bi salaya serêşan çêdike sergêjiyê çêdike divê yekê de îsal jî dîsa piştî em bêjin dîplomasiyeke xurt rast e bütçeya para Kurdistanê qebûl kirin lê bi kêmanî bû yani mesela li gor em bêjin destûra Iraqê دستور لگور دستور عراقی سال 2005 دوی صدا پارا کردستان صدا حفده و ایرو درخستن صدا 13 و تشتکی yani sada 13 ev kim biye biamın başa rudanaka başa kabul kirna ve ki başa li kurd ve jbuy ku yani bigotna ki azid nav kabanda jbuy ku parsekiya bütçe rızgar bevin ve kurd siyasete ki rast بمشينن او جيتيه بي كرد بيكو درنگ كبيغن هرغاف ve mesela Kerkük'e ulgur destura Irak'ı mesela çara serkna mesela Kerkük'e binin Rojava çara serkna mesela Şengaleci disa gredai desturiye de ve ki da destura Irak'ı yani şartın destura Irak'ı gavaku pek verin henge deste kurda xurtbe Kürtçi ve seviyeye ki kaptın hem Şiiye hem Sünniye malume parlamento boykot dikirin protesto dikirin ku da behra anji pişka Herêma Kurdistan ne pesend kirin böyle çendin cara şanda bir serukatiya cigre serukazı Kuba Talabani duçu daha tusa tifaqek jî hebû nava Kurda da ku ev jî hêzek bû ku bikarin Beguman şu yani heza Irak'ya heri mazın ev ki ku dubendiya Kurdaya eğer Kurd mala xuda dubendiyek mala Kurda da ve eğer evul hevdunekin ve çima Irak rava yani bütçe xu jwederi palibke ve bütçe jineşine ve qurşik perejineşine ve isbe robeja az yani federalizma Kurdistan ji devlet federal jinabe rakam hesabı şul serbiye ki İran jbuy ve ki xabte em bêjin dewletên Ereban ji bo vê yekê dixebtin loma yani Kurd berî her tiştî divê hev hez bikin û dina malê da yekîtiya xwe pêk bînin gava ku yekîtiya wan hebe ew ê li her derê xurt bin li her derê wê bikaribin hêbêtir hêçêtir mafên xwe biparêzin Niha Kazimê wekî ku nêzî Amerîka xuya dike li ber jaliyekê ve ji bandora Îranê li ser Bexdayê gelek zêde ye heger ji destê Îranê bihata dibe ku ev bütçe bi vî awayî nehata pesendkirin nehata dayîn jî li belê hem ev mamste ji hindekê vekir bandora hêzên anzil hêzên mazin ku li ser Bexdayê
Neha İran tüccar pesira Bağdayı o Irak'ı bernadı. Çünkü vek embejin valitiye kuye vek velatı xud bine dumahi ka velatı xud bine uluma embejin tekili nabera karin ve dereciydi ve li Kazimi siyaset madarın Kurd dinase jisal nesed ve aşteye buhan ramaya Kürdistan'ı maya Ravşa Kürdistan'ı dizane ev jidzane eğer ku ve rengi naçe yani eğer ev hevsar bike desti İran'ı ev zane ki kuvi kariha ev bi qanciya wî neqede. Ez bawarım demama hema 80 saniye az Yani Kazım İşil hereme duhazı bira eksen ekibi bini mesela İroçu'yu Arabistan ziyaret kiri divi ziyaret edildi. Bu Kürdistan'ı gelek mesajı başlayı yani Goti Mesut Barzani zaten meznemi yamici berede bebdure dexabetin Mesut Barzani jibremeyi navbera Kürdistan'u Irak'ı her demi daha baştır ve daha baştır. Bana zaten bir bütçeyici bir nişanda tişte ki Abdullah Gotfi'ye gelek mühim yani hundur istikrar siyaseti hun bedominen hun yekitiya siyaseti bedominen hun liderbeci hun hundur hem jali tabi hem jali siyasi hem jali iktisadi hun daha baştır. Her dumamızda heja Profesör Doktor Abdullah Kıran her Doktor Vahab Coşkun Malawava binêrên hejam hatin dawiya bernamaya rojaf heta hefteyek edin li ser mijarek edin bixatirê.